urukiko rurahengama ku buryo ejo mu gitondo ushobora kuvuga bati Zelensky urarerwa ibyaha by'intambara kandi perezida wese wayoboye intambara akayikomandinga iriya ntambara yaguyemo abantu batari bake Trump ahora asubiramo umunsi ku munsi ni abantu babishatse bamugerekaho genda urebe tweet zose Elon Musk yanditse muri no minsi urebe ibyo Trump avuga bose bahengamiye ku Burusiya ndetse no niba wibuka muri ya call muri ya telefone yabaye Trump yihamagariye Putin yamubwiye ko nibura yifuza kongera kubona Leta Zunze za Amerika zifite ukuntu zirimo gukorana neza n'Uburusiya nkuko byahoze mu ntambara kabiri y'isi. Yes, reka twongere tubasuze kandi tubifurize kugira ibihe byiza. Nizere ko mumeze neza, nizere ko muri amahoro aho muherereye hose. Nitwa Jean Baptiste Mugisha, Inika Kisa 27 TV. Ndi kumwe na Derek Mugabo, ariko hari haciye iminsi byaragenze bite? Byari byaragenze nabi. Hari umugani kera bajyaga baca. Yego. Ngo umubiri ubyara udahatse ubwo wari warabyaye rero. Wari umaze igihe utwite. Wari umaze igihe utwite, wari umaze igihe uhaka. Uranakwigarika. None ugeze yagiye uranabyara pe. Nubwo duseka ariko maze iminsi ntameze neza. Birababaje. Gusa ariko ni fine ubu ngubu. Umeze neza. Ariko ngo karacyarimo gake gake. Oya ntako. Usibye wenda ko umubiri wakwikanga bikaba byagaragara. Ariko ubundi n'imbere nta kintu kirimo. Nta kindi kibazo. Reka rero twongere tuganire n'abantu tubaganiriza amakuru bari barayabuze ariko yo ni na menshi. Amakuru nabonye ari menshi muri iyo minsi n'abantu bambaza bati se bimeze bite. Hari abavandimwe bari muri Amerika bamazaga bati se ko nta kintu urimo kutubwira kandi tubona ibintu bicicikana. Icyo gihe Perezida Trump yari yabwiye Zelensky ko ari ikintu cy'ikinyagitugu kiranga gicaguza abantu ibiziriko gishaka kugundira ubutegetsi gusa. Zelensky nawe aramusubiza ati n'ubundi nigeze kumva iyo ngiyo birirwa bicaye bantaramyeho ngo barashaka gusimbura ubutegetsi ngo barashaka ngo this is the time ngo to change leadership. This is the time for election and change leadership. Yego. Bavuga nyine ubwo ngo bivuze ko ari cyo gihe cyo guhindura ubuyobozi, cyo gutegura amatora no guhindura ubuyobozi. Yego. Ari byo byaba twigeze gukora inkuru hano tuvuga ko Leta Zunze za Amerika yari yasabye icyo gihe, ntabwo byari itegeko. Yari yasabye ivuga yuko Zelensky akwiye gutegura amatora kugira ngo haboneke umuntu wemewe n'amategeko yo muri Ukraine uzasinya amasezerano y'Uburusiya na Ukraine y'amahoro. Yego. Okay, reka rero twigendere. Reka ugarutse Zelensky yicariye inkoni y'ishyushye ku buryo barimo baranamusaba guhunga. Ni bande bari kubimusaba? Biri guterwa n'iki? Zelensky nje ntabwo nari nzi ko perezida wakaze kuriyo. Yego. Ubundi wa munyamakuru witwa Jonathan niwe wigeze kuvuga ngo nta mutwaro ubakabeba. Iyo migani ni imigani nyine wumva iteye ubwoba. Nta mutwaro ubakabeba ubwo si ujya gusa nk'umwe bajya bavuga ngo nta ntaririsha. Oya, ahubwo umutware uko yaba ameze uko ariko kose iyo yamaze kwitwa umutware ntabwo ari umuntu wo gupfa gusunika uko wiboneye. Ntibikunda. Ntabwo bikunda, bifite inzira bicamo. Zelensky nawe yatunguye abantu rero ubwo Trump yamubwiraga ati tegura amatora, ariko ibyo ntabwo bikoreba hano ni iwacu. Ati noneho sinya deal uduha amafaranga, uduhe amabuye y'agaciro. N'uyu munsi tuvugana urabizi ko ejo yari yoherejeyo wa mugabo witwa Escroge, General Escroge, kugira ngo bajye kuganira kuri iyo deal y'amabuye y'agaciro. Zelensky aramwumva arangije aramubwira ati ibintu uvuze ndabyumvishe ko simbyemeye. Kubera iki utabyemeye? Ati byari bikwiye ko dusinyana namwe amasezerano afite icyo atumariye. Yego. Ubundi ni gute mudusinyisha amasezerano ya miliyari 500 mwaraduhaye miliyari 100? Ari 100 zonyine. Ubushize yavuze 170. Ubwo nizo ari kwemera. Yemeraga ubushize. Yemeraga 170. Yego. Aravuga ngo basi nibagire 300. Oya, Leta Zunze za Amerika avugaga 300, miliyari 300. Zelensky akavuga ati genzo ni 70.
leta zunze ubumwe za amerika iramwereka iti se aya mwanyereje miliyari 1,500,000 y'imbunda zari zoherejwe zivuye muri amerika zije muri Ukraine ntizahagera. Aya ngaya mwahembye abasirikare mubeshya yuko bapfuye, mubeshya yuko bari ku rugamba kandi barapfuye, abasirikare 130. Aya ngaya nyine bagenda bamwereka, aravuga ati ndakira ndabyemeye miliyari 300 nzazisinya. Baramubwira batereka da mwese urumva twaguha miliyari 300 zitagira inyungu, twarangiza ukadusubiza 300 umaze imyaka 3 ukoresha amafaranga yacu. Oya, ahubwo ukiri ubukore urazikuba kabiri. Zelensky ararira yikanza munsi y'urugo aravuga ati ibintu ntabwo bibaho, ati ibintu ntabwo bishoboka. Urumva bihita biba ngombwa ko bamugabanyiriza ziba 500. Ejo rero yabwiye Chris Kroger ati mwitonde, naraboroheye namwe mushaka kunsuzugura, ariko ndagira ngo mbereke ko ndi Zelensky. Ndashaka kubereka ko nahoze ndi umunyarwenya ariko n'ubu president nabwo mburiho neza. Uribuka ko Trump yamubwiye ngo Zelensky a modestly successful comedian. Urumva? Yego. Kumucyurira ko yari umukomediye wahiriwe no kuba perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika, nako no kuba perezida w'igihugu cya Ukraine, kubera yuko yashyigikiwe n'abo bita deep state bakamufasha akajyaho. Nitubona umwanya tuzareba deep state ya leta zunze ubumwe za Amerika impamvu Zelensky nungu bakihagazeho. Avuga nyine bamubwira akavuga ngo we hari abantu bitwa deep state bari inyuma, n'abantu baba bari inyuma ya buri gihugu bashinzwe imiyoborere y'icyo gihugu, bagena uko icyo gihugu kigomba kuyoborwa. Rimwe na rimwe bashobora kutumvikana na perezida uriho bikamugora kuyobora kuko abo bantu aribo bafite ububasha kumurusha ugiye kureba nubwo baba batagaragara. Njya numva mu Kinyarwanda bagenekereza bakavuga ko ari akanama ngishwanama. Mu Rwanda batanga urugero rw'abiru bo hambere, narwo njya mbona buriya babashyiramo. Yego. Abo ngabo rero bakaba aribo bashyigikiye Zelensky. Trump ati iki nicyo giye kugira ngo Zelensky ahunge kuko igihugu ntacyo ashoboye. Abantu Trump ariko yaramugaye koko. Yaravuze ati ni gute umuntu ushyigikiwe na 4% by'abaturage, 4% of the total population of the Ukrainian people, abantu bakumva yuko ari wa muntu wo kuzana ku meza ngo aganire. Ariko nanone kuki niba adashyikiwe n'abaturage washaka ko amusinyira amasezerano y'amabuye y'agaciro ya rare earth minerals? Aho urumva ko harazamo bya bintu bya politike byo kumuhenda ubwenge, contradiction. Kuko ntago wavuga ngo uyu muntu ntacyo amaze, ntacyo amaze kuri aya meza yo kuganiraho n'Uburusiya, ariko afite icyo amaze kuri aya meza yo kuganira yo kuba mwasinya amasezerano yo kubona inyungu zawe. Kubera iki noneho kuri aya meza yo ntacyo amaze? Ariko nanone nkongera nkakubwira ni ubu ngubu arimo aramusaba kumubwira ngo nave muri Ukraine kuko ntago akishoboye kuyobora, nta nubwo ari we legitimate, ntabwo ari we muyobozi wemewe w'igihugu cya Ukraine. Nk'ejo bundi ubwo yamwitaga dictator yaravuze ngo a dictator without elections. Uribuka umunyamakuru witwa Tucker Carlson? Ikiganiro yagiranye n'undi munyamakuru witwa Piers Morgan muri uku kwezi kwa kabiri. Baganiraga. Piers Morgan akunda gukora ibiganiro n'ubundi bigaruka ubundi muzi cyane mu mikino. Akora politique, interview za politique mu Bwongereza, ni za politique gusa. Hari niyo yigeze yagirana na Cristiano Ronaldo agitandukana na Manchester. Ashobora gukorana n'abandi bantu birashoboka. Yego yakoranye na Cristiano Ronaldo amaze ibibazo byinshi. So akoresha ama interview nkayo. Yahamagara Tucker Carlson w'umunyamakuru w'umunyamerika kugira ngo baganire. Araje aramubwira ati ariko buriya uzi yuko uri inshuti y'ikintu kiri aho ngaho cy'ikinyagitugu. Ati kihise? Ati Putin. Putin gute se? Ati Putin yateye ubutegetsi igihugu cy'abandi. Araje aramubwira ati se icyo gihugu bateye cyo kiyoborwa nande? Ati Zelensky. Atereka Zelensky si akiyobora gute ko niba ati banza umbwire ubundi biranga umuntu w'umunyagitugu undi ajya kumurondorera ati ni umuntu utemera amatora, ni umuntu wica abatavuga rumwe nawe,
ni umuntu uhindura ageze nko kuri itegeko bitatu. nshinga. ati buretse gato muri Ukraine nta matora yigeze abayo kuva manda y'uriya mugabo yarangira. Atari ko bari mu ntambara, ati leta z'ubumwe za Amerika ko ari mu ntambara mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu na karindwi ngira ngo, cyangwa mu ntambara kabiri sinzi umwaka yavuze, Yego. ariko ngira ngo muri 1962 niba atari na karindwi cya gihe cya Cuban crisis, ariko icyo gihe baratoye. Yego. Akavuga ati icyo ko leta z'ubumwe za Amerika yatoye n'ahandi ko bijya biba. Intambara irimo kubera hariya mu burasirazuba bwa Ukraine yabuza abatora gutora. Zelensky kuki yica abashaka kubivugaho, abashaka kuvuga kuri ibyo bintu, kuki yabuje itangazamakuru gukora, kuki yakoze ibintu n'ibi. Uwo muntu wumva atari we dictator, atari we umunyagitugu, unarenza abandi. Aho ngaho PS Morgan ajyaho ry'indimi aturumva atoya. Icyo nashaka kuvuga rero, Zelensky ari mu bihe bitamworoheye, ariko nawe ntabwo yoroshye. Buri iyo ibihe bikaze bigasanga nawe wakaze muri shooting muri iziringa kuko Zelensky ukuntu Trump yamwatatse ntubake mwataka, yaza kuba undi mbere ugira ubwoba cyangwa woroshye gutyo aba yarese yemera, aba yarese abyemera agahita asinya. Nawe iyo baza ari ku muntu gusaba miliyari 500, barimo baravuga yuko ari kimwe cya kabiri cy'amabuye y'agaciro ya Ukraine. Kuko impamvu bavuga ko ari kimwe cya kabiri, ubundi busanzwe agaciro k'amabuye ya Ukraine ari munsi y'ubutaka bwaho Ukraine isigaranye, kuko bwose hamwe zari tiriyari 11. Sibyo? Yego. Tiriyari 11 Uburusiya butwara kimwe cya kabiri cy'ubwo butaka. Kimwe cya kabiri cy'ubwo butaka buriho amabuye y'agaciro, kuko Ukraine yose ntabwo iri amabuye y'agaciro. Ahubwo uburasirazuba buriya nibwo bukungahaye kugera usa n'ugaruka mu murwa mukuru. Hanyuma Zelensky aravuga ati amabuye y'agaciro ahantu yari ari Uburusiya bwarahatwaye, none mugiye gushyigikira Uburusiya, nayo yari asigaye namwe muze muyatware. Hanyuma se abanya-Ukraine, hanyuma se twebwe, ati jye ntabwo ngurisha Ukraine, Ukraine is not for sale. Yego. Nuko yababwiye. Aravuga ati mugende mukora amasezerano afite icyamara abanya-Ukraine. Ni amasezerano mugabanye amafaranga kuko ntabwo akemera yuko ari miliyari 500 muzigira 100 ziba 100. Icya kabiri mugabanye igitutu no gushyikira Uburusiya, mwibuke ko Ukraine yatakaje ubutaka, mugire icyo mubikoraho. Icya gatatu mutwemere ko muzazana abasirikare banyu hano, kuko ari bwo buryo bwonyine tuzemera ko Uburusiya butazongera kudutera. Leta z'ubumwe za Amerika bamaze kwibwira gutyo, General Keskoroge ahita ahamagara muri White House ababwira ibivuye mu nama. Bari bafite press briefing, bagomba kuganira kugirana ikiganiro kigufi n'itangazamakuru. Ariko uyu mugabo General Keskoroge amaze guhamagara muri White House ababwiye ko bigenze, inama n'abanyamakuru bahise bayisubika. Zelensky yigira kuryama, Keskoroge yurira indege asubira muri Leta z'ubumwe za Amerika. Trump ubu arimo arashima mu bwonko avuga ati nkuriya mugirende yarubi nk'uyu mugenze nk'uyu indamugenza. Hagiye kuba iki rero? Hari amatora yabaye ejo mu nteko ishinga amategeko y'igihugu cya Ukraine. Yego. Barimo barebwa niba hakwiye kuba amatora nyine y'umukuru w'igihugu n'izindi nzego zose, kugira ngo haboneke uwo muntu uzasinya amasezerano mu izina rya Ukraine nk'umuntu wemeye igihugu cya Ukraine abarambiwe Zelensky babigaragaze, n'abamukunze babigaragaze. Gatatu, Leta zunze ubumwe za Amerika ikaba ariko gupanga kuri iriya ngingo wahereye uvuga ngo barimo barapanga yuko Zelensky yahunga, barimo barapanga kurekura ibyaha byose yakoze muri intambara, amafaranga yanyereje, abantu yishe, wumvishe ko bamushyizeho n'icyaha cyo ko ari we watangije iriya ntambara, bakanamushinja kugira ubwenge bucagase ugerwa ku mashyi. Buriya iyo tubivuze mu buryo buri direct rero abantu batangira kuvuga bati se ko mwatutse perezida. Ubundi se perezida, ariko nanjye ibyo sinjya mbyemera. Perezida ahinduka umunyabwenge w'icyati
umuntu kandi ugira- ari perezida akuriye abandi. ubwenge yakoresheje abugeraho kuki budakoreshwa n'abandi. Aha. Rero bakavuga bati yakoresheje ubwenge buke, ubwo bwenge buke nibwo bwatumye intambara itangira. Niba bagushyizeho ikosa ry'uko intambara we watumye itangira, yego, bisobanuye ko ibyabaye muri iyo ntambara byose byangiritse ni wowe ugomba kubyishyura. Nibamara kumugwizaho ibyaha rero, ibyo byaha ubwabyo ntibimutore, ntibitume atoroka igihugu ngo ahunge, bazatangira kumufatira ibihano. bazamufatira ibihano. harya buriya ntibyashoboka ko bamushyiriraho impapuro zimuta muri yombi akabana buriya atarabukira. Leta zunze ubumwe za Amerika, wibuka ko ari cya gihugu urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rufatira ibihano umuntu. Leta zunze ubumwe za Amerika nayo igahita ifatira ibihano rwa rukiko n'abarurimo. So rwa rukiko rugasigara rusabwa kwicisha bugufi imbere ya Leta zunze ubumwe za Amerika. Murabyibuka neza guhera mu kwezi kwa gatanu kugera mu kwa 11 urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC rwari rurimo gukora iperereza kuri Benjamin Netanyahu, Yoav Gallant n'abandi bagabo batatu bo muri Hamas barimo Yahya Sinwar ndetse na uyu mugabo wapfuye ejo bundi n'inde harya ni Ismail Haniyeh ndetse na Mohamed Daif. Bakora iperereza mu kwa 11 batangaza yuko bashyize impapuro zo guta muri yombi bariya bagabo. Bamaze kuzitangaza, Leta zunze ubumwe za Amerika ntiyabyumva, ariko hari hakiriho Biden, reka Trump azaza. Ubu batoye itegeko mu nteko ishinga amategeko yabo ko ruriya rukiko gukatira cyangwa gukora iperereza ku muntu wo muri Amerika, umuyobozi wo muri Amerika cyangwa umuyobozi w'inshuti w'igihugu cy'inshuti ya Amerika bitemewe. Uzajya abikora azajya abuzwa kuza muri Amerika, imitungo yifatirwe, buri kimwe nyine bamubuza amahoro. N'ubu niko byagenze kuri Karim Khan, imitungo yarafatiriwe bamubuza no kuva muri Amerika, pasiporo ze nazo barazifata. Yego. So ubwo rero bivuze ko n'ubundi urwo rukiko rero ruhana bamwe abandi oya byo birazwi. Birazwi ibyo ntabwo bibuka Museveni yigeze kuvuga ati start with salt, they are people who they are brilliant. At start with salt, they are brilliant. Ati mu gutangira twari tuzi ko ari abantu bafite ku bwenge, bafite ubwenge. Atariko we finally found out they were just a bunch of fools. Ishyirahamwe cyangwa igobe ry'ibimara. Wanze kubyiru. Yego. So mini barahengama. Yego. Ariko bahengamira aho batinya gushyira akaboko mu kadashya. Yego. Karim Khan rero nawe yaziye mu ngufu z'umwarabu, nubwo wenda akomoka mu gihugu cya Pakistan ariko akagira ubwene gihugu bw'Ubufaransa, ubwo n'Umufaransa. Still akabarabu ntikabura no gushaka kwigira ku isi nyinshi ahantu henshi ntabwo ubwenge bukenewe. Ahubwo ubwenge n'ubwiki. Hari aho bisaba rwose ko kubwira bati ibyo bintu wabiretse. Karim Khan atoya ati bakoze ibyaha wabiretse. Atoya yewe bakoze ibyaha warebeye ko wasimbuye Fatou Bensouda uko byari bimeze. Undi atoya uriya se kari umunyagana agenga abantu ngenda Umufaransa mfite igihugu cyacu kirakomeye. Kandi tugomba kugendera ku icyo nashaka kuvuga rero urukiko rahengama ku buryo ejo mu gitondo ushobora kuvuga bati Zelensky urarerwa ibyaha by'intambara, kandi perezida wese wayoboye intambara akayikomandinga. Iriya ntambara yaguyemo abantu batari bake, Trump ahora asubiramo umunsi ku munsi, ni abantu babishatse bamugerekaho. Ahubwo nigeze no kubona Trump bamubajije ngo avuge, bamubajije niba abona Vladimir Putin nk'umunyagitugu nk'uko yabyise Zelensky. Aravuga ngo ntabwo yahise abisubiza directly, ahubwo yavuze ngo abantu bose aba perezida bombi bagomba kuganira kugira ngo bahagarike n'impfu z'abamiliyoni n'amamiliyoni. Yego. Reka nkubwire ikintu Trump arimo kubara kandi uzasanga ari cyo. Yego. We arimo arabara kano kantu. Hari ibintu ubundi Uburusiya bwafatiwe ibihano bigera ku 334 ibihano 34. Muri ibyo kimwe cya kabiri cyabyo ni ibihano bafatiwe kuva 2022 intambara itangiye.
Yego. kugera uyu munsi Yego. ibindi ntibyari bisanzweho. ibyo byari bisanzwe n'ubundi mu ihangana ryahozeho. Putine rero yaramubwiye ati dore gazi iwacu irahendutse, dore abarabu barabananiye. Kuko bino bintu birirwa batubwiraga ngo ikirere, ngo kwanduza ikirere, ngo babireke, ngo bagabanye ibyuka byanduza, biriya ni politike y'igihe kirekire ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburayi yo guca intege abarabu, kuko abarabu ari bo bonyine bakungahaye kuri peteroli na gaze kurusha abandi. Yego. Nibaramuka bamaze gutuma ibyabo batunze bibura isoko, bakagana ku gukoresha ibidakenera bya bintu by'abarabu, abarabu bazabura aho bagurisha ibintu byabo bita agaciro. Ijambo n'ivogonyo n'ijanjari bari bafite down. Nibamara kujya hasi bagakoresha icyo bashaka. Ibyo twarabivuze cyangwa se tuzanabivuga no ku nkuru ya Israel tugaruka kuri Gaza, n'impamvu Gaza yabaye ikibazo cyangwa Israel irimo kuba ikibazo hariya. Barashaka ko amaherezo yose Israel izasigara icuruza ibyo bintu kandi ari ifite ijambo, ku buryo izajya ijya muri Iran igacuka uko yishakiye igacuruza bya bintu. Ababishaka kuko ntago kujya muri ubu buryo bwo gukoresha amashanyarazi ndetse no kureka lisansi n'ibindi byuka bihumanya ikirere byakunda mu mwaka umwe cyangwa ibiri cyangwa ijana. Ni urugendo. Urwo rugendo rero uko bazagenda bagabanya hano bongera hano, kongera ku mashanyarazi bava muri lisansi na mazutu, ariko barimo guca intege abarabu bazamura izindi ngufu zabo. So Trump ikintu cya mbere ashaka ni ukugira ngo ahantu hose hashobora kuva za ngufu byaba bizabafasha gukora urwo rugendo rwabo rwo gukora inganda z'amashanyarazi rujya mbere, rugenda neza. Uwa mbere ni Ukraine, uwa kabiri ni Congo, uwa gatatu ni Uburusiya. Uwa mbere ni Ukraine, uwa kabiri kubera yuko ashaka kubasinyisha ya masezerano ya miliyari 500. Uwa kabiri ni Congo, ibyo ntabwo tujya tubijyamo, ababishaka bazajya kushanga kuri Ronga na Siyasa birahari. Yego bazanyarukireho. Ariko ntabwo kuvuga ngo Congo ngo M23 reka da. Barashaka ikintu kiri hariya kigomba guteza inganda zabo imbere. Urumva? Uwa gatatu rero ni Uburusiya. Uburusiya rero ntabwo ibyo bintu wabibona uzanye agatuza uje kurwana. Ntibishoboka. Biragusaba kumvikana. Uburusiya kugira ngo bukwemerere kugira ibyo ubona mu gihugu cyabo ni ubwumvikane. Kuki narinje ku bihano cyangwa kuki nkomoje kuri byo mabuye agaciro. Icya mbere, Uburusiya mu byo bwasabye muri ibi biganiro bwabwiye Trump ngo muri ibi bihano 32,000 mugomba kubigabanya. So bazabigabanya bijyanye n'icyo Uburusiya burimo bubagenera, kuko ni win-win, ni manguhe. Uburusiya bushobora kuvuga buti dufite gaze hano iciriritse, dushobora kubaha amariba runaka, dushobora kubaharira igihugu runaka mugakora icyo mushaka aho turi, cyangwa twabahariye Syria kuko bavuga yuko buriya babahariye Syria ku isiri rya danger. Ibyo byose ni ibyarebwaho. Bamara kuvuga ngo babahariye icyo gihugu cyangwa babahariye aho hantu cyangwa babahaye amariba runaka y'amabuye y'agaciro nako y'amariba ya gaze na peteroli, bagahita bazana no kuri y'amabuye y'agaciro. Uburusiya ni kimwe mu bihugu bikungahaye kuri aya mabuye y'agaciro, kuko ntabwo Ukraine yayatunga ituranye n'Uburusiya ngo Uburusiya bwe nawe bufite. Ntibishoboka. Ntibishoboka. Meaning Uburusiya nabwo bwiteguye either kurekurira Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku butaka buto bwa Ukraine bwafashe, bakagira uburyo babugabana kugira ngo ubu Leta Zunze Ubumwe za Amerika yicukurira amabuye y'agaciro ku butaka yita ubw'Uburusiya ariko bwaro bwa Ukraine. Icyanyuma wabonye yuko hari inkuru mu byo ejo mu kiganiro Vladimir Putin yagiranye n'itangazamakuru, hari mu nama, mu byo yaravuze ati Uburusiya bukwiye gukorana na Elon Musk kugira ngo ibintu bigende neza. Elon Musk acuruza imodoka zikoresha amashanyarazi, agacuruza ibyogajuru, ubwo ni satellite, agacuruza internet Starlink. Now niba bagiye gukorana muri ubwo buryo, urumva Elon Musk we ni umukozi ariko akeneye ibikoresho. Uburusiya ibyo bikoresho burabifite, sibyo? Genda urebe tweet zose Elon Musk yanditse muri no minsi, urebe ibyo Trump avuga, bose bahengamiye ku Burusiya. Ndetse no wibuka muri ya call, muri ya telefone yabaye, Trump yihamagariye Putin, yamubwiye ko nibura yifuza kongera kubona Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite ukuntu zirimo gukorana neza n'Uburusiya
nk'uko byahoze mu ntambara ya kabiri y'isi, avuga ati mu ntambara ya kabiri y'isi twaganye turi hamwe. Now ariko si ubundi ubw'isi y'imibanire myiza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika y'ubwayo sinjya nkurura uburyo yaba imeze ntahangana nyine ihangana rirangiye, niyo mpamvu nawe wakora ku buryo ihangana rihoraho. Kuko ihangana rirangiye business yabipfuye none se Uburusiya bwasabye kujya muri NATO 2008 bakabwangira no bwabanje gusaba 2006 Perezida Obama atarajyaho. Ubwo mbere ya Obama hariho George W. Bush baramubwiye bati waretse tukajya muri NATO, kuko Putin yatekerezaga ko icyo kintu cyitwa NATO gishaka kudusatira kutumaraho amahoro, twe tukinjiyemo noneho byagenda bite, dusabye kukinjiramo babyemera. akubita Bush aravuga ati reka njye kubyigaho mbaze ndakubwira. Aje aramubwira ngo oya, ariko na mbere yaho no kuri Clinton yari yamusabye. Clinton arabyanga, Bush aje arabyanga, Obama aje 2013 aramubwira, Obama nawe ngajya kubaza agarutse aramubwira toya. Meaning NATO kubaho kwayo bishingiye ku Burusiya buhari butumvikana na NATO n'ubundi. Uburusiya buramutse bwinjiye muri NATO yahita ibura ntayabaho kushinzwe gutabara. Nese ubundi bwizagumaho kandi wumva bayigize batangiye gushwambaguzanya no kutumvikana. Aho ngaho rero no twaganaga twashaka tukanasoza. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yiteguye gutakaza abantu bose badafite icyo bamaze. Ubwo nivuga abantu ndavuga level y'igihugu. Kuvuga ngo Ubufaransa nta kintu ugenera Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nawe ubwawe ntibishoboye, nawe wajya gucukura amabuye y'agaciro muri Senegal, muri Sahel, mu bihugu bya Sahel bose bakwirukanye. Kuvuga ngo Ubwongereza warucungiye kuri Ukraine, ucungiye n'ahandi hantu bagenda bakura, none ubuhangaje bw'Ubwongereza bwararangiye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero ntabwo yiteguye kugirira impuhwe abantu batakishoboye barahoze bishoboye. Niyo mpamvu wabonye yiteguye gutakaza umubano wayo n'Uburayi kugira ngo ibone Uburusiya. None harimo ibintu nka bibiri. Icya mbere nuko iramutse igize amahirwe, Zelensky n'ubu tuvugana ubu yavuze yuko atari businye kubera kabona nta nyungu z'abanya-Ukraine zirimo, bagiye kumushakira agati keza bakamuvugutire. Niba mara kukavuguta bakabona bageze kuri amasezerano muri Ukraine, barahita berekeza noneho intoki zabo ku gusezerana na Vladimir Putin, nawe kubaha amabuye y'agaciro bakeneye kugira ngo bateze imbere za nganda zabo zikora ibidakenera lisansi na mazutu n'ibindi bya peteroli. Ibyo nibirangira harabasigaye urugamba noneho rwo gusubirana ubuhangange. Urumva Uburayi buzaba bwaracitse intege, nta n'ingufu Uburayi bugiraga nta Leta buriya ntazo n'ubundi n'ibintu biba bigaragara. Ni ibintu biraho by'icyuka gusa, ariko badafite Amerika ntacyo baricyo. Ntacyo baba bamaze. Amerika nibiyomoraho bake bazayikurikiraho izajya hose. Hari abavuga batari ko ibintu Trump avuga nibyo. Ati mwarimo gukwiye kongera bahereye kuri spending na kuri budget ya NATO, bagenda bazamuka bajya no ku bindi. Anyways, Uburayi butazashobora kugendera ku muvuduko wa Trump, ni Uburayi bwasigaye inyuma. Wabonye ko Ubufaransa bwavuga ngo buzohereza ingabo muri Ukraine, bwisubiyeho. Ubwongereza bwavuga ko buzohereza ingabo muri Ukraine, bavuze ngo bizatwara nibura imyaka itari munsi y'100 kugira ngo zibe zagera, kugira ngo next amategeko ya Leta y'Ubwongereza yemeze ko ingabo zabo ngo ziye kurwana muri Ukraine. Bakabaza bati Ukraine irimo ibihugu hafi ya byose by'isi, indege n'imbunda zigezweho zose ziri muri hariya zikaba zarananiwe kugira icyo zitanga. Wowe Bwongereza ujyanye iki gitandukanye n'icyari cyaragiyeyo mbere abandi batwaye? Ahubwo nanabonye Trump navuga ati n'ubundi uko byagenda kose nadasinya ari amasezerano, yabyivugiye aganira n'abanyamakuru ejo kuwa gatanu. Yaravuze ati Zelensky nadasinya aya masezerano y'amabuye y'agaciro, Ukraine izahura n'ibibazo byinshi cyane. Ikibazo cya mbere yavuga ko kizahura nacyo ni ukukuraho burundu ubufasha ubwo ari bwo bwose Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagiranaga kiriya gihugu. Yego. Meaning nta kintu nyine Leta Zunze Ubumwe za Amerika izongera gutanga muri Ukraine. Ukraine ni igihugu nacyo kiri mu nzira y'amajyambere. Ni igihugu kimeze nk'u Burundi, ni igihugu kimeze nk'u Rwanda. Burundi bwo buriya wenda n'urundi rwego kuko bwo burakenya cyane. Ko nyine gukena rega babipimira ku byitwa GDP, umusaruro mbumbe w'igihugu. Yego. Umusaruro mbumbe w'igihugu iri hasi bisobanuye ko abantu muri icyo gihugu badakora,
bateza, kandi iyo batejeje nyine umusaruro urabura ujya hasi. Bagahita bagereranya rero wenda ifaranga n'umusaruro mbumbe, bakareba bakavuga bati igihugu kirakennye. Ariko ushobora no kuvuga ngo kirakennye, abantu muri iki gihugu babayeho neza kurusha abo mu gihugu runaka bavuze ko gikize. So umusaruro mbumbe ushobora kuba wihariwe n'agatsiko k'abantu bamwe. Urugero nko muri Kongo ntabwo ari igihugu cyakabaye kivuga ko gikennye. Kirakennye se, ariko kiri mu bihugu bikennye. Why? Nuko bwa bukire bw'igihugu bufitwe n'abantu bamwe. So u Burundi rero, u Rwanda n'ibindi bihugu biri mu nzira y'amajyambere nta kintu Ukraine birusha, ni kimwe nabyo. Kuvuga rero ngo urabyutse mu gitondo uhagaritse akantu kose wabahaga, ni ibibazo bikomeye cyane. Baba bahiye. Nanabonye no mu bihano birimo icyambere cyagarutsweho na Trump ngo nuko bagomba guhagarikirwa internet ya Elon Musk n'ubundi usanzwe ari uko kw'iburyo k'ubutegetsi. Uriya ni umuyobozi mu gihugu cya Leta Zunze za Amerika ushinzwe Department of bayita Department ni umwanya mushyashya. Ni umwanya mushyashya yashyize, ariko ni DOG, ni Department of Government Efficiency. Yego, Department of Government Efficiency. Ni nk'urwego rwa leta rushinzwe kugenzura imikorere y'inzego za leta zindi zisigaye, aho bagenda bakareba bati mwebwe amafaranga muyakoresha iki. Ubundi se hari uruganda ejo bundi, hari urwego ejo bundi rwirukanyemo abakozi 6,000. None se bakora iki aha ngaha? Kwa kundi winjira nko muri kampani ugasanga hari abantu bari harabikandisha utuntu tw'utumashini, abandi hari umuntu ukomeza azenguruka asohoka yongera yinjira, bwakwira agataha. So umugabo rero Elon Musk afite akazi gakomeye, kuko ibaza umuntu ufite ububasha kuri ba ministers bayoboye ministeri runaka, kuko araza akamubwira ati kingura ndebe ibintu ukora hano turebe ko bimeze. Ubwo se si nka rwa rwego n'ubundi rujya nk'urwa hano mu Rwanda ngo umuyobozi baruhamagarije uruhe? Ni izi nzego zikora ubugenzuzi muri Sena. Uravuga PAC? Yego, PAC gusa, ariko PAC nayo tuyinenga ko iragenda ikababaza, hanyuma se barababaza gusa bakavuga bati bahombye naya igiti kimwe ngo cyatemwaga n'ibihumbi 580 igiti kugitemesha 580 ingahe. Yego, bikarangira gutyo, birangira hanyuma se basanga harimo amanyanga, birangira uko nguko nta gusa. RIB bayicaye hano n'ababaza bicaye hano. Iyo bakubajije ugatangira kugira gutya, RIB iravuga iti fahituye tugiye. Yego, uzabisobanura. Ariko hari abo bidasaba ko RIB gutwara. Niba RIB bidasaba ko gutwara, ariko byagaragaye ko harimo amakosa, nyuma yaho bigenda bite? Ibyo nibyo twibaza twebwe nk'abanyamakuru. Ese tukiri kuri ibyo bya internet, kuyihagarikira internet nibisho urumva inakoreshwa byanze bikunze mu mipangire y'urugamba n'iki? None se internet kuri ubu ni ubuzima. Niho abantu bakura amakuru nk'aya ngaya tuvuga. Yego, ubibaza ubyutse mu gitondo ugafungira abantu internet. Izo YouTube zose, izo ibintu byose bikenera internet mu buryo bwo gutangaza amakuru bwo mvuga byahita bihagarara. Noneho ushyiraho kubabikora nk'akazi, noneho binakoreshwa mu ntambara nk'uko. Noneho shyiraho mu biturika Iron Dome hari Rubavu. Yego, wirimo irakoresha internet, gukoresha radar. Ikozwe n'ibice bitatu. Hari igice cya radari zisensinga, ni nka sensor zisensinga ikigiye kuza, zigahita zitanga amakuru muri launcher igategura. Yego, hanyuma hakaba na batiri. Batiri itanga ingufu kugira ngo ya launcher ihite irekura gahunda, isandaza cya kintu radari yatanzeho amakuru. Yego, icyo kintu gikenera internet. Ni internet. None internet yihagarika, bivuze ngo Putin agiye gukora ku buryo Ukraine itsindwa burundu. Ubwo rero n'ubundi bisobanuye intsindwi, n'ubundi mu buryo ayihagaritse bisobanuye ko Ukraine yaba inatsindwa hatanira habaho ibiganiro. Icyo bagiye gukora nayihagarika, Ukraine yahita itsindwa. Nimara gutsindwa, uzi ikintu kizakurikiraho? Uburusiya hari umunsi bujya bwizihiza wo kwizihiza, ngira ngo gutsinda intambara kabiri y'isi, sinzi ukuntu babyita. Uwo munsi ni urugamba batsinze mu 1939 mu ifungura ry'intambara ya kabiri y'isi yose. Ntabwo nibuka uko rwitwa, ariko ni hafi. Ariko uwo munsi uri hafi kuba, uwo munsi nuba bazahita badekarara yuko batsinze intambara. Uzaba ubibona, bazadekarara ko aribo batsinze intambara, kandi bazajya kubidekarara ari uko koko Ukraine yamaze gutsindwa. Yamaze gutsindwa, yamanitse. Yego, Zelensky rero kugira ngo bimworohere
nuko yakabaye yumva ibyo Trump avuga agahitamo kugurisha Ukraine akaba ikigwari akaba ikigwari nanone kuko ntabwo ari ubwa mbere yabaye ikigwari kubera iki n'ubu no gutangiza intambara rigabura nta bwenge bwari burimo usibye wenda ko perezida utamubwira gutyo ariko nta bwenge bwari burimo wowe kuki wumva ibintu Ukraine yabayeho itekanye kuva mu 1990 kugera mu 1900 kugera muri 2014 iyo myaka 20 cyangwa 20 n'ingahe n'ibiri nta kibazo ifite hari iki kuki nta muntu wari wayiteye byagenze bite noneho ngo batangire gushaka kwinjirira aho niho haziramo ikibazo Ukraine abaperezida batangiye kujyaho bashaka gukorana n'Uburayi ngo birukane Uburusiya muri Ukraine birukane n'Abarusiya noneho abambasaderi babo bakajya bajya imbere y'amakamera bakavuga yuko ngo kugira ngo boroshye akazi bazica abantu b'abanya Ukraine bose nako b'Abarusiya batuye muri Ukraine kugira ngo bahagarika intambara burundu urumva wakwica ubwoko bw'abantu runaka ukabumaraho ntago wabumaraho n'ubundi byanze bikunze hapfa benshi ariko haba hari n'abagomba gusigara wabica ukica nka miliyoni yapfuye mu 1994 hano mu Rwanda y'Abatutsi wabica ukica nka miliyoni 3 zapfuye z'Abayahudi wabica ukica nk'ibihumbi 45 by'abanyagaza bamaze gupfa no muri Armenia nako muri Gaza bamaze gupfa nyine wabica ariko ntabwo wabamara ntabwo bashiraho